Салам азиз телесерджілер, дықатыңызға хаберлер информацион программасы тақтым әтіле. Студияда мен Алиме Кайбулаева чалшам, ве біз бүгін юз берген вақайларнен таныш етеміз. Эрмени базар сәкинлері яңы квартираларны әлде еттілер. Адиевлар қорантасы яны мескенде кескін мұқтач. Амстердамның Живар махкемесі Қырымдан скиф алтынларны Киевге бермек қарар шығарды. Қырым Жұмхуриетінің Вяхияр шәрінің Иштимай иқтисади инкишаф адлы федераль мақсади программасы насыл çalışмақта. Бұл ведигер мәліматлар ақында бізді мұхберлеріміз тариф етмеге азыр. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов Қырым Жұмхуриет күні черчевесінде Москвада «Инвестируй в Крым» адлы панель сессияда иштирак етті. Деловая Россия форумының мейданында олып кечті. Топлашуының кетішатында иш адамлары Қырымның бизнес иклимі ве иқтисади кележегі ақында малюмат алдылар. Сергей Аксенов қайдетті ки акимиетінің эсас вазифесі әрбір ятырым, яғни инвестицион левхаларының рефақатыны темин етмек керек. ОМД хабар етті ки керек олса Қырым Жұмхуриетінің акимиеті бизнес левхаларының иштиракчилерінің адларыны сеслендірмейдек. Мы готовы, мало того, то есть все свежие мысли, предложения интересные, то есть адаптировать, экспериментировать и так далее. То есть, если еще есть где-то опыт уже положительной реализации такого проекта на территории Российской Федерации в другом субъекте, это еще больше упрощает ситуацию. Я готов персонально, вот здесь, коллеги, проработать все его предложения, то есть в данном случае нарисовать план действий, то есть определить ответственных и дальше определимся. Нужен инструмент создания такой площадки, давайте создадим. А может быть мы и так, то есть в рамках уже того, что есть работы, спокойно все это реализуем, коллеги. Я говорю, если желание есть, все остальное приложится. Bundan gayrı Kırım күні çerçevesinde Крым Витрина Россия adlı төгерек маса teşkil olundu ve Kırım Cumhuriyet Kurucular Assotsiatsiyasının geniş toplaşuva geçirildi. Ermeni bazar sakinleri federal maksadi leyha boyunca evler aldılar. 7 insan kvartiralarının sahipleri oldular. Olar hepsi birleştirilgen gражданlar ve birisi oksuz bala. Бақтлы квартираларының сәйіблерінен таныш олмақ үшін біздің телевизион тақымымызда yol aldı. Çok yıllar devamında evsiz yaşamak nasıl olğanını bu insanlar yaxşı bilirler. Onların her birisinin öz tarixi var, ama bu insanlarını bir mesele birleştirir. Onların şahsi evleri yok. Bugün bu insanlar için kuvvançlı kundur. Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'in reabilitasiya akta emiri ve federal maksadi programma yardımı ile bu gражданlar 8 kvartiranın sahibi oldular. Onlardan 7'si reabiliştirilgen gражданlar ve birisi oksuz bala olarak kvartiralarının anahtarlarını elde ettiler. Приятное такое событие, в общем-то, с 2004 года. 2004 senesinde nevbete jedvel tizilgen Kırım Rusya erkanına kirgen son 2 yıl içinde nevbete turgan 15 aileden 8 aile bugün o evlerinin anahtarlarını elde ettiler. Bu vakıyanı Ermeni bazar sakinleri çok yıllar devamında beklediler. Nihayet kvartira almağa imkan peyda oldu. Memuriyette toplangan sakinler bu ev beru programması yerine getirilgeni için teşekkürler bildirirler. Kaç yıldan betli bu günlerini bekledim ben. Көп yıldan betli общежитте turdım. Ana, şu günler mağa samый yaxşı günler boldu. Kuvvançlı günler boldu mağa. Sağ olunuz yardım etkeniz için. Federal maksadi programma boyunca bu şehrin reabiliştirilgen gражданlarına ev satın almak için 11 milyon ruble ayrıldı. Ermeni bazar memuriyetinde umut eteler ki mezkur programma gelecek senelerde çalışacak. Kvartira almak nöbetinde turgan kalgan muhtaç gражданlar da böyle yardım almağa imkanları olur. Администрация города Армянска была проведена. Ermeni bazar memuriyeti tarafından 2016 senesine kadar cedvelde olgan 26 aileden yanıdan kaydetilgen tek 15 хорanta. Bu programma gelecek yılları da çalışacağına eminmiz. Meskenlerinin yanı sahiplerinden konuşkan son bizim televizyon gruppamız Eskender Abiltarov'ның kvartirasına yol aldı. O bir odalı kvartiranın sahibi oldu. Eskender Abiltarov çok yıllar devamında yatakhanede yaşagan edi. Bugünden başlap oğuz ömrünü ise bu evde devam edecek. Bu yerde yaşayış için hepsi şaraytlar yaratılgan.
Эскендер Абилтаров бүгін озыны бақтлы сая бүкінні 11 елдан берлі бекледі. Бүгін о 81 яшта, оның баллары yok. Бүгінке күнге же о ятаханеде яшап умур кечірді. Шымды ise güzel odаларда яшайжақ. Bunda evlerine birінші көршіміз. Несін айтмайсам, қоқысы. Анда тырышы мұныңа. Саны өзі ванна бар. Бек güzel, бек яқшы. Бүгін бақтын бек бегендім, güzel екен. Bütün şariatlar бар. Квартира алған гражданлар яқын вақытта яңы евлерге көчмеге азырлар. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Амстердамдaki Живар mahkemesi Қырымдан скиф алтынларını Киевге бермей қарар чықарды. Скиф алтынларының топламы 2014 сенесі февраль айында, яғни Қырым Русия еркенына кірмезден евел Қырым музейлерінден Амстердамдaki Аларда персона музейіне алып кетілген еді. Умумен топламда тахминен 2000-ге яқын экспонат бар. Шу жүмледен дүнияда екене олғанлар да бар. Айры алдай күмерлер Фелеменг mahkemesінің қарарына экспонатлар Русейден қырсызлануы кыбы қабыл еттелер. Русия Федерациясы Амстердам mahkemesінің қарарынен давалашмаға азыр. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек эмин Русия более ақаретлеріні ұнутмас. Разграбление исторических объектов в Африке, на Ближнем Востоке и других странах для Европы последние 200 лет было рядовым эпизодом. И, конечно же, с их точки зрения абсолютно оправданным. Уверен, что передача скифского золота Украине – это всего лишь многоходовая операция, после которой это золото из Киева поедет на очередную выставку в Европу и там останется навсегда. 2020 сенеге же Қырым Жұмхуриетінің Веақияр шерінің иштимай иқтисади инкишаф адлы федераль мақсади программа насыл чалыша. Русия Федерация президентінің реабилитация ақта емірі не дәрежеде еріне кетірле. Бұл ақта бүгін Қырым Жұмхуриет милетлер ара мұнасебетлер ве сұрғын етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінде сөз жүрсетілді. Мевзуны бізі мұхбиріміз София Шукурова девам ете. Шымдыки вақытта Қырым Жұмхуриетінде реабилитирленген гражданлар топлу яшақан 276 массив бар. 2014 сенесінің август айында реабилитирленген Қырым халқларының абаналаштыруы мақсадынын 2020 сенеге же Қырым Жұмхуриетінің Веақияр шерінің иштимай иқтисади инкишаф адлы федераль мақсади программа қабыл етілді. Программа бойынша 71 инвестицион лейха планлаштырыла. Олар президенттің реабилитация қытаймеріні бүтінле еріне кетірмеге ярдым етер. Бұл мақсадларға тахминен 10 миллиард рублей айырылды. Президент четко сказал, что данные средства... Президентimiz butun maliye ayrilajaq deb va'da etdi. Onun sözlerinden son insanlar meraklanalar. Mında em mesken qurjiliq emde ijtimoiy infrastruktura obyektleri ko'zda tutula. Федераль мақсади программаны номерге кечірілві 7000-ге яқын инсанны evlерелі темин етмеге, 7 бала бақчаны 2 мектепні эксплуатацияға керсетмеге, әмді газ, ышық, весу бағларынен темин етмеге имкан бережек. 2016 сененің мұйым вақайлардан бірі бұл генчлер үшін Полетник медени мерkezінің құрыжылығыдыр. Сюрен станциясында да мемориаль комплексінің құрыжылық ішлері толу шекілде девам ете. Значит, все объекты, которые предусмотрены планом графиком по 2016 году, это 38. 2016 senesi көзде tutulgan 38 объект бойынша işler алып барыла, малие айрыла, проблемлер yok. Eminim bütün объектлер вақытына бежірілежек. Бүгінгі күнде милетлер ара мұнесебетлер ве сүргін етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитет құрыжылық назирлігі ве капиталь тамир құрыжылық қызметінің сымарышчылары арасында ишбірлік мұнесебетлері белгіленді. Хатырлатамыз федераль мақсади программа 2020 сенесі бүтінле екінленежек. Оның номерге кечірілігі Қырым Жұмхуриет реабилитирленген гражданларының мұқтажыларыны темин етмеге ярдым етежек. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ато зонасында женклешкен Қырым татарны 7 елға апске қападылар. Винница шерінің mahkemesi 30 яшлы Ридван Абилевна Украина сынырны қанунсыз кешкені үшін яқалады. Еркекні mahkeme салонында апске алдылар. Белі ки қабатланған 2014-2015 сенелері Украинаның шарқында арби әрекетлерде иштирак етті. Хусусан Қырым Серлевалы батальонның теркібіне кірді. Оны есе кечкен сене қапаттылар. Ама о арби әрекетлер статусны ташымай. Украинаның махсус қызметі топлаған мәліматларға көре, Қырым батальонның иштиракчысы қанунсыз легаль олмаған мигрантларны Девлет сыңырындан кечіреді.
Русияда ясақ етілген меджлисінің рейсі Рифат Чубаровның фікіріне көре Украинаға көчіп кеткен 25 бин қырым татарлар өзлеріне ишве ев тапып оламайлар. Меджлис есе тек оз-озыны тешкіл етіліфіле ярдым ете біле. Бөле білдіруіні Украинада кечірілген четел дипломатик векілері иле ел олып кечкен халқара тешкілетларының көрішуінде Рифат Чубаров сеслендірді. Бұны Украина күтлеви хаберлер васталары хабер етелер. Русияда ясақ етілген тешкілетінің рейсі айтқанына көре, бұл инсанлар не ерде яшағанлары белі дегіл. Ахмеджит районы молодежная койынде яшаған Адиевлар қорантасы яны мескенде кескін мұқтач. Айле 25 жылдан берлі вақтынжа құрылған евчікте яшамақта. Бүгінгі күнге евчік еқылып башлады. Меселелерінің инжеліклеріне мұхберіміз Айше Шулакова біле. Адиевлер ватанға 25 ел евел авдет олдылар. Қырым татарлар топлу яшаған яшлық адлы массивінде яшап башладылар. Топрақ дамартасыны алып, вақытынша құрылған евчікте бүгінге қадар яшайлар. Дом наш вот в аварийном состоянии. Evimiz қазайы алда болуна, әрші йықыла, дамы түші, диварлар қырыла. Балкалар ерінден чықтылар. Вақытынша құрылған евчікні газ трубасы тута. Диляра Адиева тулқадын. Кичік вақытынша құрылған евчікте ихтияр бабасы Киевы қызы веторыны иле яшамақта. Мескен шарайытсыз ванна одасының еріне мақсус ода құланыла. Диварлар йықыла, дамдан есе суфтама. Қыздырув системасы олмағаны үшін құранта газ плитасы иле қыздырыла. Диляра ханым айтаки, ашханеде сыжақ олса біле, ава сувық олғанда башқа одада пек бұлынмақның чәресі йоқ. Девамлы вақытта айле квартира алмақ үшін невбетте тұра. Стоим в сельсовете на учете. Кой шурасында квартира алмақ үшін невбетте турамыз. Насыл басамақта олғанымызны сізге айтып оламам. Олар бұны айтмайлар. Куршут Адиев 83 yaşında. Оджен кевляды адлы категориядандыр. Ватанға авдет олынған сон өз қолары иле ташны таш үстіне қойып вақытынша евчік құрды. Ләкин яны ев құрмаға енді не сағлығы, не де тақаты бар. Шымды очоқысы вақыт төшекте ята. Омырның қалған күнлеріні гүзел шарайетте кечірмеге арзу етті. Evde yaşamak isteyeyim. Torunlarımı sürmek isteyeyim. Yaşayıklarında yaşasak. O da olurum olmazım. Bu kadar şükür. Адиевлер таачок yıllar evvel времянка yanında yanı ev kurup başladılar. Lakin bu işin sonuna çıkmak için çare olmadı. Kurantada tek Dilara hanım ve onun Kiyevi çalışalar. Kızı dekret tatilde, onun 1,5 yaşlı balası var. Маңа evning дамыны қапатмаға ярдым еткенлеріні пек істер едім. Бұл evде бабам, балаларым ве торыным иле қуванып яшамаға істейім. Егер бір оданы абаданлаштырсақ, бұл гүзел olur еді. Мескюр Коранта реабилитирленген гражданлар үшін мескен құружилығыны екінленмек үшін программа олғаны ақта бөліп, Ахмеджит район мемориятының милетлер ара мұнасебетлері бойынша бөлігіне мұражатта бұлындылар. Енді барған соң, енді екінші сефер олар маға айтты, бюджетті деді, шынды жоқтыр деді ақчы. Бір чар етіп, ендігі елға, бір чар етіп, январ айында кене документ тапшырмасы керек деп айтқан еді. Үкімет аз ғана ярдым етсе, соң бір чар етіп, бір коске кірсе біле, ход баласынан қуанып, торынарынан қуанып отырыр еді. Ахмеджит район меморияты башының муавины Руслан Якубов бұл программа бойынша бөлей изаат беріп, Корантаның аризаны не үшін редеткенлеріні анлатты. В пакете документов Адиевой Диляры не было документов, подтверждающих ее первоочередное право, что послужило одним из оснований для отказа. Вторым основанием было отсутствие лимитов. А документы, подтверждающие инвалидность ее отца, не было. Более того, мы запросили сведения у Департамента труда и соцзащиты, которая нам сказала, что такого человека у них в реестре, принадлежащие к льготным категориям, там, к инвалидам, не имеется. Руслан Якубов қошты ки бұл мади ярдымыны алмағанлар кележексене керекли весиқаларны топлап, мемориетке мұражат етмек керек. Ондан сон комиссия тешкіл олынажақ. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Эко-араба иштирагы иле Қазақ Арасув базар сейтлер yolunda yüz berdi. Renault Megane Velada Vesta урылығы нәтижесінде 3 инсан зарар көрді. Оларның бірісі сейтлер районының сакины, екісі ise Украина ватандашлары. Kurtarıcılar zarar көргенлеріні арабаларından çıkarıp, acele yardım arabasına koydular. Hem de kaza yerinde yangın hafsızlığını temin ettiler. Kazalanğanlar Karasuv Bazar rayon hastahanesine yetkizildi. Ekspertler bu hadisenin sebeplerini anıklaylar.
Кырым куртарчылары айдапчыларны yollarda диккатлы olmağa çağıralar. Bugün Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurasında tahsil, sport ve gençler meseleleri boyunca keniş muşaviri ötkerildi. Kırım Cemiyet Palatası Rusiya Federasyası'nın tahsil ve ilim naziri Olga Vasilyevaga Rusiya Federasyası'nda bir tahsil seviyesinde okuv programmalarga ve dersliklerge zemanevilikке emiyet ayırıp, Kırım tarixi boyunca yanı bölük kirsetmek kerekligi haqda muzakere ettiler. Вот на сегодняшний день Teşkil edilecek akademik işleri gayet mühim bir iş olacak. Onlarının vasıtası ile kronologiyani koz etmek mümkün. Bugün bu vakalarının tasviri hakkında söz yürüteli. O ise farklı olabilir. Kırım Cumhuriyeti'nin Mesken Kommunal Hocalığı sahasında Cemaat Nezaretinin regional merkezi ve Mesken Kommunal Hocalık Nazirligi oginde Cemaat Şurası beraberlikte muşavere geçirdiler. Көршув devamında ағымдaki yılda екене Kırım İnformasyon Merkez işinin neticeleri muzakere etildi. Bu haqda Sultan Istakayeva devam etti. Toplaşuv ketişatında Kırım Cumhuriyet ikene malumat hesap merkezinin işlerinin neticeleri hakkında söz yürütüldi. Mesken Kommunal Hocalık Müessesinin müdiri Anatoliy Petrov'nun sözlerine göre merkez yaxşı çalışkanı yok. Şimdiki vakitte merkezde yanı müdür tayin etildi. Задача, конечно, у него серьезная. Onun ogunda ciddi vazifeler durmakta. Bir sakinlerge malumat vermek gerek. Çünkü insanlarda çok anlaşılmagan sorular peyda olan. Para nereye tuşe, ne nasıl etip çalışan sorularına cevap vermek gerek. Anatoliy Petrov de kaydetti ki Cumhuriyet'te böyle merkezin gerekliliği yok. Главная задача собрать деньги на капремонт. En esas vazife kapital tamir işlerine para toplamaktır. Gaz, su, elektrik boyunca hepsilerinde doğru anlaşmalar var. Kapital tamir işleri boyunca fondu men belesem ozu para toplamağa mümkün. Öz nevbetinde Devlet Unitar Müessesinin general müdiri Deniz Galakov bildirdi ki müessesinin esas vazifesi ikini ödeme vesika kırsetuvidir. Hem de kommunal ödeme maksimal seviyede kabul etmek ve tarqatmaktır. İkini malumat idare parаны toplay, işlete ve saklay. на сегодняшний день платежный документ. Bugünkü günde ödeme vesikaga kapital tamir işleri boyunca fonda kire ve Aluşta, Kefe ve Cankoy şehirlerinde kommunal sıcak enerjiya fondu koşuldu. Merkezge düşken paralar birden fondların hesaplarına düşe. Ödeme vesikasında hatalar tapılsa, gражданlar ekeni hesap merkezge müracaat etmek gerekler. Böyle merkezler endi Ahmedjet'te, Yaltada, Kefe'de, Cankoy'da ve Rimini Bazar şehirlerinde çalışa. Sultan Istakayeva, Edem İsmailov, Millet için. Kırım ve Ahyar musulmanlarının dini idaresi Bakçısarayda şahsi işhane mallarına elal sertifikatını verdi. İşhane karamal ve koy echki soyluvu ile ve elal et Kırımның maksus dükkanlarına yetkizilivi ile uğraşa. Sertifikat almak için arizanı müessese ағымdaki senenin noyabr ayında tapşırgan edi. Muftiyatның maksus bölüгі ayvan soylu ve bölünüv ceryanını öğrendi ve tutulgan şartlarını teşkerdi. Teşkerüv neticeleri boyunca istisacıға hiçbir tazir olmadı. Hayvanlar maksus donatmalar yardımının şariat kanunlarına uygun olarak soyla. Her şey teknik ve sanitar talaplarga uygun. Helal sertifikatның müddeti bir yılını teşkil eti. Bundan son tekrar teşkerüvden son gelecek senege sertifikatını devam ettirmek haqda yekun çıkarıla. Böylelikten bizim yayınımız sonuna yetti. Şimdilik bolgan malumatlarımız edi. Gelecek haberler informasyon programmasını saat 20:30'da Neriman Tarsinova ile seyir etiniz. O'zingizga muqayt olunuz. Ko'rishmak üzere. Sağlıkla qalınız.